Kurumjari SKTV की Manipuri पावबु यंगबिरिबा पुमनमकपु खुंद्राकपम सनातोंबिना तराम नोकचरी हनबदा मरुइबा पाव वाबगाई लमखाई कैथेलदगी सुकनु फाउबा किलोमीटर कुनगितरे 10 मिनट मंगा सांगबा लंबी सेंबा हौननबा ngasi हियांगलम ए सिगी MLA डॉक्टर वाई राधेश्यामना फ्लैग ऑफ तौख्रे Chief Minister Yumnam Khemchan akaknaba furup amada lana khanba yengthinaba thamdaba miyoini haina Deputy Chief Minister Nepcha Kipgen na phongdokre Micham da terrorizing amadi militarization chathaba lephan biu micham gi punsi kananaba thabak hona biu haina Youth Forum for Protection of Human Rights na Central Lenga ki pukning chingsilakni Amasong Poni yokhatpagi amadi kanbagi mingda lam khopchin bada mai onsilaga leiriba asimak laibak tibani haina local gi advisor CH Bijoyna phongdoraki Hauzik pau sandok na pijari Wabagai lamkhai kaitel dagi sugnu fauba kilometer kungatare 10 bit manga sangba lambi asi semba hauna bagidamak ngasi hianglam a sigi MLA Dr. Y Radheshyamna ngasi wabagai lamkhai dagi flag off tawkre wabagai lamkhai da pangthokpa flag off tawbagi thoram aduda lambi asibu semgadoriba contractor amadi lenga ki mari leinaba department engineer amadi laikai miyam su sarukya ki Tauramada MLA Radheshyam Nahai Lambiasi Sugnu Amasung Wabagai Lamkhai Asidagi Amukta da Kanglup Anina Semba Horak Labadi Atubada Loishin Bangamgani Lambiasi Semjinanaba Miam na Kaurang na Ngairak Pagaloinana Atubada Semba Loishin Biu Haiba Wafam Thamli Adubu Haidi Lambiasi Tung Koina Chatnaba Yananaba Quality Laina Suga da Bamaramna Atubada Hector Loishin Basu Yaroi Lambiasi Sembada Laifam Tokpa Quality Chapchana Lehin Bagaloinana Athubada Loishinabasu Honagani Masida Marilainaba Engineer Amadi Contractor Nasu Kupna Yangsinbagi Tangai Fadabalai Loinana Lambi Asi Sembada Ayat Apana Chingba Amata Pibiganu Miam na Hidingba Amadi Apamba Kudingba Contractor Gatatokta Sintaubiu Contractor Nasu Lengak na Kwaidi Fare Haina Pirakpa Component Sing Adu Amata Chithadana Yahon Gadabani Haina MLA Radheshyamna Makatana Fongdoki Sidaki Kanglupa Subauba Sugnuramdi Kanguma Suba Jalakpa Adu Itardi Atumatam de la Bindi Semang Pandamda Nasi Abaxa no Nasi of the Pangok Javani Mayam Purimangna Sumana Matam Kaurana Columbia say Shemani Hybida Uram Bukalina Atumatam do Shimbu Hyba Opam Tamlagasu Quality maintain Tawdawa Yadava Maram Moidana Ekoi quality like the Suangani Pirapak Machal Mayam Sunaba Tawgani Aduga Atuba Matam solution about the learn the concepts I am the soup, Equigi Ladiba, Sakana Pirapa, Padena Pirapa composition, Mayam to Kaidan Tabu, Aduga quality like a shubu in the apple of the gate. Chief Minister Yumnam Khemchan asi akaknaba furup amada lana khanba amadi yengthinaba thamdaba miyoini haina Manipur lenga ke Deputy Chief Minister Nepcha Kipgen na phongdokre wafam asi National ki news magazine ama oiriba The Week na lawba akhanaba interview amada mahakna phongdokibani Anauba lenga kasida Chief Minister Yumnam Khemchan ga thabak tawminabagi matangda hangba wahangi paukum piraduna Deputy Chief Minister Nepcha Kipgen hai Chief Minister Yumnam Khemchan asi Pukchel Sengba Miyamgi Luchingba Amani Manipur gi irang asida mahaki furupki miyoi singbu kanbi khiba misak asi MLA Nifugi manungda Yumnam Khemchan khaktani irang asigi chaiteng fanglaba miyoi sing safagadaba mafam amada yauhanana hotnabada Yumnam Khemchana angamba thodang lawkhibaga loinana mahak pusu ngakpi senbiki masida sunatana Manipur gi anauba Chief Minister asi akaknaba furup amada yengthiba amadi lana khandaba miyoi amasu oiribani asigumba Makhalgi Thajanaba asi aduki matik matoktai haina mahakna phongdoki Manipur gi anauba lengak sembada yauriba asigi matangda hangba wahangi paukumda Deputy Chief Minister Nepcha Kipgen hai politics ki matengna miyamgi yaifana batawbani miyamgi luchingba oiba haibasi power natraga famgi nate miyamgi damak lawgadaba thodang adu masak khangna thabak pangthokpani maram aduna Manipur gi anauba lengak semba asida mahaksu yaubani yanaba natraga waroishin ama puraknanaba hotnabada state lengak na thairamba yaroi
थोकलिबा इरांग असि सेंटर खक्तना सोल्यूशन मंगमगदब नते मरम अदुना मियाम की ओइबा लैंगाक अमा लिंगबा हाइबसी अदुकी मतिक मथौ ताई हाइना फोंदोकी नेपचा किपगेना मखा ताना हाई मणिपुर की इरांग असि लाइबक टीबनी मसिना मरम ओइरगा फुरुप अनि तोखाई ताहले हौजिकति इरांग असिगी पॉलिटिकल की ओइबा वारोशिन अमा मथौ तारे असिगुंबा वारोशिन अमा फंगननबा लैंगाक सेंबदा यावबनी मसिदा कनागुंबा खरना अरानबा वाफम संदोक्तुना महाकी मायोक्ता लैरकपनी अदुबो महाकना थांगलिबा खोंगथांग असि खंगलकपा मिकपता सोइदना वाखल तारकनी करिगुंबा लैंगाक सेंबा असिदा यावहौद्रबदी इरांग असिगी वारोशिन पुरकनबगी अचौबा खुदोंग चाबा अमा मांगदौरिबनी हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेपचा किपगेना मखाताना फोंदोकी खुदलाई पाइबा ग्राउंड सिंगी अपाम्बगी मखादा मिचम सिंह तानथोकननबा चथरकलिबा थवोंग अमदी अकी अखंग पीरिबा असिदा स्टेट असिगी मिचमगी राइट ngakpa ngamdaba ningthina yengsinba watpagi thawong asi Youth Forum for Protection of Human Rights YFPHR na lumna lawi hairi ngasi YFPHR na thadorakiba cherol ngasi YFPHR na thadorakiba Urkhul district ki manungda leiba litan da thokliba इरांग असिदा मिचम कया लांजेनरे मखोइगी मयुम सिंह मई थाखरे थवोंग सिंह असि मफम अदुदा सेंट्रल फोर्स अमदि स्टेट फोर्स सिंह लैने लैने चथखिबगी थवोंग असि लैंगाकी असोइबनी यंगसिनबा वाटपनी लौई थौदोक सिंह मतम चाना लैंगाकना लाक्सिनबा ngamhogdaba हाइबसी ह्यूमन राइट्स सिंह खोंगाउनबनी हाइदबा ngamde लोइनेना इरांग असि लितांदा लैरिबा फुरुप अनिगी मरक्ता खटननबा सिनबनी स्टेट असिदा फुरुप सिंगी मरक्ता इरांग कया थोखरे अदुबु लाइबक टीबदी इरांग सिंग असिगी मनुंगदा अमा फाउबा निंगथिना तिगतुना इन्वेस्टिगेशन तौकिबा लैत्रि मसि पुमनमग असि स्टेट मैकेनिज्म की फेलर नि मिचम सिंह राइट निंगथिना ngakpa ngamdabani मरमदुना कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरिफुदरादगी पामदब थौदोक सिंग असि लाक थोक्तुना लाकली फिबम असिदा वहंग कया थोरकलिबदी इरांग लोक थोखल्लिबसिदा स्टेट अमदी सेंट्रल फोर्सिंग यावरब्रा फमनाइबे सिंगना इरांग थोकननबा सिल्लब्रा हाइबसिनी हौजिक ओइरकलिबा फिबम असिदा स्टेट लैंगाकना इरांग असि थोकननबा होटनरब्रा इरांग लाक्सनबा मसिंग यामलबा सिक्योरिटी फोर्सिंग ngak सेलबसु लैमिनरिबा कुंजा सिंगदि इरांग थोकलिबनिना हेना मिपाइबा फाउनरे साफगदबा मफम थीदुना चटनरे मरमदुना सेंट्रल लैंगाकना करी मैकेनिज्म सिजनदुना मणिपुरगी मियामदा चथरिबा टेरराइजिंग असि लेफनबियु सिटीजन सिंग ngak सेनबियु अमदी मिलिटराइजेशन की थवोंग असि लोइशनबिरो हाइना YFPHR ना पुकनिंग चिंगसिलकली पांगईदा लैबा सैनिक स्कूल दा हौजिक हौजिक पाइखटलिबा सेमगत सागतपगी थबक थौरम सिंगा सि चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना हक थेंगनना यंगसिनख्रे यंगसिन खोंगचट अदुदा खुराई एसी की MLA एल सुसिंद्रो सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल कर्नल ए रजीब अमदी स्कूल असिगी फैटर्निटी सिंगसु लोइनकी स्कूल असिदा नौना सेमगत सागतलिबा गर्ल्स हॉस्टल याउना तोंगान तोंगानबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग चीफ मिनिस्टर ना हक थेंगनना यंगसिनकी खोंगचट अदुदा स्कूल असिगी कॉम्प्लेक्स तलैबा मार्टियर पिलर दा इकाई खुमनबा उत्पगलोनेना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी याउना पांगथोकपा परीक्षा पे चर्चा इंग्लिसिंग अनि कुनगे तरुक्ता खलक्खिबा सैनिक स्कूल की महिरोई मेमोता कैसामगसु उनदुना वरिसानके लोइनेना स्कूल असिगी स्टाफ अमदी महिरोई सिंगसु इंटरैक्शन तौदुना लैपाक असिगिदमक मकोइना कथोकपंग अमग लोइनेना लौरिबा थौदांग कयासु चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना थागतपा फोंदोकी खोंगचट अदुगी मतंग चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना पाउमी सिंह हाई हंदक पांगथोकिबा परीक्षा पे चर्चा प्राइम मिनिस्टर उनबगी दमक्ता लैपाक असिगी महिरोई क्रोर मरी रोमना अप्लाई तौरकी मदुदा सुप्नतगी महिरोई नुपा अमसुंग नुपी 15 खनबदा सैनिक स्कूल की महिरोई मेमोता कैसामसु यावरकी मदुमक सैनिक स्कूल असिगी ख्वाइदिगी चौथोक चनिंगाई ओइबा मिकुपनी हाइना महकना फोंदोकी Recently, परीक्षा में चर्चा more than 4 crore students apply for that. Finally, only 15 boys and girls were selected. So we are proud for Sainik School. Yeah, Betty, she was selected between that 15. लोइंगाइनी कुमहै असिना अखोई खुदिंगमक अमत ओइना नुंगसी चानना हिंगमिनसी हाइबगी पाउजल अमसु पीरिबनी हाइना लमलाई एसीगी MLA खोंगमान ताबम इबोम चाना फोंदोरकली वाफम मसिंग असि
Thangjing Pokpi Khulda Pangthokpa Naga Singi Maru Marang Hunbagi Kumhai Ama Oiriba Luingai Ni Gi Thoramda Saruk Yaraduna Mahakna Fongdokkibani MLA Ibom Chana Makhatana Haikibada Malemasda Hingminariba Miyoi Kudingmakna Mahai Marong Singasi Chinjak Oina Chaduna Hinglibani Naga Singi Amata Ngairaba Mahai Marong Thabagi Kumhai Oiriba Luingai Ni Asisu Mahai Marong Thaba Haure Haiba Utpagi Kumhai Ni Kumai asina pining liba wakalondi lamdamasda hingminariba kanglu furup kudingmak amata oina nungsi chanana hingminasi haibani kundaminariba furup kudingmaki miyoi singnasu isa isagi furupki nat amadi chatnabi yokattuna thamnaraba hotnasi masina aikoi asi karamba furup no haibadu khangmangamgadoribani amaromda miyamgi chathok chasinda kudong chananabagidamag paikhalakpa khongthangi manung channa mafau damdagi napet pali phawbagi lambi asi semnanaba lupa crore Nifuga Nipan gi senfam kaitharakle hairi balambi asi semnanaba tender tauba loireduna thabak haunanabagi work order pire maramaduna tha asigi aroiba chayoldagi lambi asi semba hauragani haina mahakna fongdoki ngasigi luingai ni gi thauram aduda thangjing pokpi khulgi khulakpa urching pem jajo ngamraiso jajo amadi khunja kayana sarukyaki Ipana ipuna chalamba Moina Hingamba way of life to the Akwegi Jati Sibu Hanganabagi, Akwegi tradition, culture, Akwegi Saksa, Akwegi dress, Chinasi Musinsi, Hazana, Nakana, Tamadabani, Madu Katana, Akwegi Karamazati, no, Haidu, the Jiki Mam, Yam, Takadoribani, Aduku Musingu, Akwegi Kaugunzi, Maduku Yokat Virus. Akwai amomam kudingmakki daita lei haibusu akwai ningsangsi madugi tawhum thokpa ithausindo akwai tawsi Paugi marakthana atenwa break ama SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudongchaba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu Franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yahonbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsi yawiu akupa marol gi damak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani Breki matung de miyambo mukana taram nokchari makhataba pau Tadubi police station ge officer in charge is Lamkhotsat ke ganna truck singdagi lona yadaba maongda senfam kaya khomgatpada hakthengna chenaba maramna mahak asi athubada transfer tawgadabani haina Senapati Truck Owners Association na Senapati District Police ki SP da takshinkre hiramasigi matangda association asina SP da thaba aiba chirol amana hai Tadubi police station ki OC na chathariba thawong asigi matangda mamang chahi komja lising ani kunga mangagi September tang kunga tareta SP ki office ta complaint tawbalai Laibak Tibadi Hokiba Tang Taragani Thoidasu, OC, Lamkhotsat Kibganna, Tadubi Police Station, Fauraga Chatpa, Truck Singdagi, Logi Wangmada, Senfam Kaya Kongatki, Asigumba, Logi Wangmada Chathari Bathabak Thorum Singasi, Yangsin Bataudana Makatana Adumak Taholabadi, Police Department, Miyamatham Libathajaba Asi, Suidana Manglakani, Loinana Logi Wangmada, Truck Singdagi, Sel Komgalakpas Asina, Trucki Mapu Singdasu, Achowa Polum Ama Oire, Maramaduna, Numitarani Gimanungda, OC, Lamkhotsat Kibgan Asi transfer Tawgadabani, Karigumba, Ekogi Wafam Asi, Tabakto Ontok Pangam Drabadi, Democratic Oibama Ongda, Kongjang Kaya Changsilakani Hainasu, Cherolasina, Makatana Kanganki. Hanagi Chief Minister Nongthongbam Birengi Matamda, Hangang Dalaiba, Marzing ki singthakta leiriba Marzing Polo Statue Fauba Chatpada Line Yoba Yananaba Laingak na Paikhat kiba Marzing Hill Cable Car Project Housing Loisilakle Sangananabagi Matam Ngaiduna Leiri Hairi Ngasi Hangang AC ki MLA Hanagi Chief Minister Nongthongbam Birena Mahaki social media account Amada Thagalakiba post Amada Marzing Chingthakta leiriba Marzing Polo Statue Ibdo Marzingi Yellow Masana Sagol Kangjay Haujikna modern polo hairiba asigi saktam asi chaurakna feet
चामग कुनिथोइरोम वांगलिबनी असि लाइन येंगबा याननबा केबल कार प्रोजेक्ट असि अहानबा ओइना मणिपुरदा पाइकटखिबनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हनबा लैतबा मतेंगना प्रोजेक्ट असि लोइसिलक्पा असिदा स्टेट असिदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमकना मणिपुर सक ताकपदा अचौबा थौदांग अमा लौरगनी लोइनना मसिना मणिपुर की फजरबा टूरिज्म अमदी कल्चर की महौसागी फजबसिंग मालेमदा उटपदा अचौबा थौदांग लौरगनी हाइरक्ली मसागी सदोंग योनबा खक नतना मियोय कयागी इकाई खुमनबा मांगहल्लिबी सिना लाई मयोम नुमित मंगानिगी मनुंगदा लुप्ता पाउ फाउरकदबनी हाइना केसीपी पीडब्ल्यूजी ना खंगलकली ngasi Kanglaipak Communist Party PWG MC Unification की PRO चिंखै nganbana खुदयक पीदुना थादोरकिबा चिरोल अमदा रिफ्यूजी कुकी सिंगी लांगी चैथिंग चाइना की साफुना खुनायसी सुफम नोंफम खंगदना लैरिंगै चरक असिदा पैसागी दमक मणिपुर की नुपी सिंगना मसा योंथोखिदनबा अमदी मणिपुर की नुपी सिंगबु अवांगबा थाकता पुखतनबा होटनरिंगै चरकता ई सेंगदबा मियोय खुजोक करना खुनाय असिबु मांगनबा होटनरिबा असि केसीपी पीडब्ल्यूजी ना हक्सना लौई पैसा खरगिदमक नुपी ओइबी सिंगी चेक्सना थमनरिबा सदोंगबु लोना अमदी फोंगना योनबा मसक नाइबा मियोय कयागी इकाई खुमनबा मांगननबा होटनबदा सिना लाई मयोम यावरकपा असि लाइबक थिबनी लुबसने येंगबा याबा येंगलबसु मसागी ईद यावरबा लिचत साजत पैसागी दमक फिनुंगी सदोंग सोशल मीडिया दा उथोकपा मणिपुर खुनाइबु करिसु लैतना खनबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर बु अरानबा ओइदबा खुदम चांगदम पीबा ngamdaba थौदोक अमगा मरी लेना सोशल मीडिया दा वायरल ओइरकी Imphal West District की लंगथबाल कुंजा अवांग लैकाइदगी सिना लाइमयुम अपोकपा लाइमयुम सची कुमार शर्मा अपोकपी भानुमती ngasiदगी नुमित मंगानिगी मनुंगदा केसीपी पीडब्ल्यूजी दा पाउ फाउरक्तबा तारगदी सिना लाइमयुम गलोनेना ममा मपा मणिपुर चही मंगा लैबे याहंदबा अमदी अहकपा चेराक पीननबगी थबक पाइखलकपसु याय सिना लाइमयुम पैसागी दबक नन मणिपुरी यावना मियोय कयागा लैमिन्नदुना ओक्तबिगी थबक चथदुना हिंगलिबी नुपी की इकाई खुमनबबु मांगहल्लिबी मसिगी मतकता सोशल मीडिया दा फोंगना सदोंग उटलगा तुंगी युम्बिरल नहारोल कयाबु लांगद थुहंदुना होटनरिबिनी हदक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर बु दिल्ली की होटल अशोका दा लैमिनकी लुपा लाख अमा पिरमी हाइना संदोरकी तुंगदा थौदोक अदु मसक खंगदबा मियोय खरना माबु फारगा हाइहनबनी हाइना सेंगदोकलकी सिना लाइमयुम न चथरिबा थबकसिंग लुप्त लाक्तुना पाउगदमगदबनी नत्रगदी मसाना ओक्तबिगिली चच्चतुना पैसा तानबदा खंगदबा सादुना लैरिबा सिनागी ममा मपा यावना अहकप चैथिंग चैराक पीरगनी केसीपी पीडब्ल्यूजी दा लाक्तुना नसागी नराल खंगहनगदबनी हाइना चेरोल असिदा पलकली लितान थोकलिबा इरांगना मरम ओइरगा लांजेनरिबा तांकुल फुरुपचा सिंगिदमक क्वाक्तागी प्री फैब्रिकेटेड हाउस चंगजफम लौरिबा लांजेनरिबा सिंगना अंगंबा मतेंग पांखरे कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोगी मे तांग अहुमदगी थोरकिबा इरांग असना मरम ओइरगा इकौदगी लांजेलक्तुना क्वाक्ता फैब्रिकेटेड हाउस चंगजफम लौरिबा सिंगना नोंगमदा तंगाई फदना चंगदबा याद्रबा असा अथक अमदी फीरोल न चिंगबा पोलम कया तांकुल सिंगना लैरिबा रिलीफ कैंप ता पीननबगिदमक साइकुल एसीगी मनुंग चना लैबा साउथ लौसिंग खुलगी खुथांगदा मतेंग अदु पांगकिबनी मतेंग पांगबा अदुदा चुरचानपुरदगी लांजेनदुना क्वाक्ता प्री फैब्रिकेटेड हाउस ता लैरिबी इमा अमना फोंगदोकरकपदा ngasi mateng pangliba मियोय सिंग असि हौकिबा चही अहुम रिलीफ कैंप दा चंगजफम लौदुना अवाबा कयागा लोइना हिंगलिबा मियोय ngakतनी हंदक लितान दा थोकलिबा थौदोक असना मरम ओइरगा युम कै लैजद्रबा तांकुल फुरुपचा सिंगना रिलीफ कैंप दा वाना लैरमगदबा अदु खलुरगा अंगम बखाइनदुना मतेंग असि पांगबा लाकपनी इगी मरी ओइबनिना तांकुल इचिन इनाउ सिंगी अवाबदा अखोइसु वादबा ngamde इरांग असिदा अखोइबु मसिंग यामलबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना ngakpi senbiramlabadi tampak lamda lanjenaram laroi हौजिक लांजेनरिबा तांकुल इचिन इनाउ सिंगना लेंगाकता तकनदुना खुल थादोक्तनबा होटनबियो हाइना महाकना फोंगदुखी hui ichinaw iyamagi oina adum nungsiwa awawa mayam sida hui adum khalaga piriba mayam sidi masigi nungaiba mayam sidi isona khang bisno hui garjambu tege lak piriba okta game tege lairiba mayamna khalaga masi hunchida mayam si thilakpa pibu yam nungaire adu hui ichinaw maite tangkul laka machingmanaw ama oina ngasi si nagoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 18 ꯑꯃꯁꯨꯡ 22 ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯧꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯐꯦꯁꯣꯛꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯐꯦꯁꯣꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟ ꯆꯨꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯅꯕꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ न्यू दिल्ली की भारत मंडापमदा हौकिबा तांग 18 की 13 फाउबा पांगथोकिबा एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मणिपुर की पांथोबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की चेयरमैन थौचोम हेमोसु सरुक याख्रे कॉन्फ्रेंस अदु नेशनल हाउसिंग बैंक NHB अमसुंग एशिया पैसिफिक यूनियन फॉर हाउसिंग फाइनेंस APUHF ना कुत्समनरगा इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंक्लूसिविटी स्टेबिलिटी अमदी सस्टेनेबिलिटी हाइबा थीमदा पांगथोकिबनी कॉन्फ्रेंस असी पांगथोकपगी मरुओइबा पांदमदी साउथ एशिया दा लेरिपा लेपाकसिंगी मरक्ता वाखलोन मित्येंग थबकी मओंग मतौ अमदी प्रोडक्ट न चिंगबा कयागी मतांगदा तातोक तासिन तौननबगी प्लेटफॉर्म अमा पीबनी मसना तोंगान तोंगानबा लेपाक नत्रगा रीजन दा हाउसिंग फॉर all haiba pandam asi fangnanaba policy semba amadi senthok yamna leitaba singi yum saba amadi housing finance market ta mateng pangba ngamgadoribani Guwahati Sin Club na mahakpo film maker gi lamda laknanaba hotnabada mateng pangduna semlakibani haina Manipur film gi masak naiba Aribam Shyam Sarmana fongdokre ngarang Assam gi Guwahati da pangthokiba International Guwahati Film Festival gi taragani 5 suba edition showcase regional national amadi world cinema gi numit mangani chathagadaba thauramda Germany Russia Iran Sri Lanka Portugal Vietnam Brazil Montenegro amadi India gina English Hindi Assamese Boro Manipuri Bengali gi film sing showcase tawgani Guwahati Cine Club na sinduna sathariba Guwahati gi Kanala Barua Auditorium da pangthokpa thauramda Aribam Shyam Sarma filmmaker Rasni Basumatari Tinat Atifa Absar Hazarika and Madhurima Borwana Sarukyaki Aribam Shyam Sarmana makha taraduna Guwahati Sin Club na mahaki lairiksu lisingamaga chamapan marifugi matamda release tawbiki madugi lairik adu film oina puthokibani haiki thauram adu hogdokpa numita Aribam Shyam Sarmana direction piba classic Indian film Isanau retrospective segment gi makha da utki loinana festival asida Shyam Sarmana puthokpa imagi ningthem amadi sanapsu segment asigi makha da utkani hairi Irengbam Basantana Puthokpa Luhongba haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thoram ngasi lamfel sanakaitel da leiba tanta police cinema da pangthokre film ase young film production gi banner makada Oleander production house na haibok ningthau amadi haibok leimadat katpa oina prime legal ga khutsamnaraga puthokpani thauni thoram aduda wangoi AC gi hanagi MLA oinam lukhoi film forum Manipur gi hanagi chairman Libium Surjakant Sharma Sin Director Girls Manipur gi President Test Katrina Bitunglen Singh oina sarukyaki film asigi story amadi screenplay na Pretty Irengbam amadi director na Thoiba Soibam ni film asida James Saikom Susmita Mangsatabam Tete Sapam Kishan Chingambam Ningthauja Joybidya RK Hemabati Priyogopal Punesori Surbala Revijita Manisha Elina Angom Taton amadi Roji na chingba kayana maru oiba mamiroi sing oina tongan tongan ba saktam langgadori film asigi music director na Dipsinam assistant director na Karzit Sagol Sem cinematography amadi editor na Regan KH na oiri thoramaduga mari lenana hanagi minister oinam lukhoina haikibada ekoi khuding makta ishor na pirak leba talent sing mafam chana sizinaduna punshida mai pakpa mioi amamam oina naba honaminasi haiki
Thauram aduda saruk yakiba atay wangang loisingna Manipuri film chawkhatnanabagi matangda wafam kaya phongdoknaki. Coalition Against Drugs and Alcohol Kada Lamjaw Mayay Lekay Unit ngarang hangdokre Kadagi Cherol Amada Lubas na Lamdam Masdagi Tongan ba Mayay Kabachinjak Makalsing Marufang na mutat na rabachang silakpa Tongan ba Kongjang Singda Hena Paktok Chawtok na Changsin Bangam na ba na organization campaign gisaruk ama oina ngarang Kakching District ki Manung Channa ngarang Lup Asigi Lamjaw Mayay Lekay Unit hangdokibani Nauna hangdokiba unit asigi kumja lising ani kunga taruktagi lising ani kunga nipan fawbagi thau pugadaba miyoi singshu khanki wahengbam ibetombi bu president wahengbam vice president angom yakana general secretary yauna atai thau pugadaba miyoi singshu khanki Puwari gatna thanaba yararoidaba poni yokhatpagi mahut poni kanbagi mingda lam khopchin bada mai onsilaga leiriba asimak laibak tibani haina Lomi Kanglup Lamphel local gi advisor Chongtham Bijoyna phongdorakli ngasi Lamphel khunok da leiba Bijoy gi yumda local gi members sing yauna pangthokpa paugi mifam amada mahakna makhatana hai Chief Minister Yumnam Khemchana Manipur dagi hawdokkiba Polo Masana Asibu Hena Chawkhatnaba Lamphel Pata World Class ki thakta Polo Ground ama semgat lagani haina ngarang pangthokpa thauram amada thamkiba wafam adu thagatpa phongtokli adubo hawjik poni thamliba Lamphel Pat ki mafam masina karambano haibadu Chief Minister amadi mari leinaba authority singna kupna thijinbiu hairiba mafam masi ahal oiraba lawmi singna dokon tawduna matamgi Pothok Singh Puthok Aga ngasi fawba lamgi tax thiraga leiriba mafam amani Charagasida Lamphel Part water body semba haurakpada Manipur Horse Riding and Polo Association gi lam asi yauksin kibadagi masiga manaba area ama hojik ahal oiraba singna law singu tawriba mafam masi lauksin nana bahone rakibani angamathau singa loinaraga ngammi haibagi matagum migi lam lawnana bahone rakpa asi laibak tibani Kanagumba miyoi kharana Chief Minister bu lana lamjing loidabani Polo Association asigi leiriba chayana kaya asi Chief Minister da khangbanate maramaduna Chief Minister bu lana lamjing nana thabak tawbiganu hairiba mafam asigi matangda mafam adugi miyamna police ta thangat kiba complaint sing mari leinaba singna lokhatpiu poni bu nungsiba sabagi mahu thamoi singna poni bu kaningba oirabadi tawgadaba thabak pangthokpiu Tax Tiduna Ladiba Lambu Kopchin and Abokona Chumloi, Hiramasigi Matang the Chief Minister the Su Atubada Memorandum Amapiragani Hina Chongtham Bijoyna Makatana Fongdoki. Manipur Horse Riding the Polo Association J, Tiny the Yono Moisi, Angam Matau, Acho Sang Mayam Torga, Makoyi Influence Generaga, Lozi, Karimta, Toksadaba, Arewanum Konom Torga, Amigi Lamunba, Matamatungi Paliba, Sarkar Chief Minister, Longnam Torga, Masagi, Ujava Port, Lieutenant Kambu Nevo, Polo Amadi Sangol Lalaga, Karabarto Kambu Nevo Moisi. Kamaitana Hari Nakanda, Manipur Horse Riding in the Polo Association. Area Sao Manava 32 Ekarama Mamang the Sarkana Pirami, Hariba Mafamado, water body same the Yaugre. Adaga, Moigi to keep Pidri, Mamang the Gi, Lomimiana Mafamrida, Pog Tadana, Cotton Ram, the Kangogna, Makoina tractor, Tajana, Cotton Togna, Tugairaga, Tang Taret Kanipangi, Ahinda, Signbook to the Ega, Lerambagi, Police Matang complaint Tawi, Hojipo FIR, the local Pidri, Akoi Makatana quarters, Tari, FIR Lakot Piona. Local member of the Koipunamak, low Pamje. Aingi Matungina, Pirapa, Wild law, Akone Yagadermi, Adu political influence in the Lamjanam Puda, low no Torpase, Sigi against Akoi Honorable CMG, Pulling Jinjavoina, Press Minister Tokjabani. National Master Athletic Association Asinduna Hokiba January Contra the February ni Fauba Rajasthan ki Azmer da Pangtho ki Bataret Suba National Master Athletic Championship da second runners up ta Akraba Manipur ki Sanaroi Sing Okpagi Thoram ngasi Kuman Lampak Youth Hostel da Pangtho Great Thoram aduda Manipur Lenga ki Youth Affairs and Sport Department ki Director Dr. Mayangbam Beto Rashtrahit Sarbapari Sangathan RSS Nation First ki National Vice President Lunina National Prestige Award Amadi Culturals and Indigenous Folk Lyrics MM Indrajit Atopaming Mairaba
MMAA gi President L Yaimacho su thoram aduda saruk yaki thoram gi manung chana championship aduda Manipur gi ahan ba medal lawkiba amadi gold medal khwaidigi yamna lawkiba sanaroi anibu ikai khumnaki sanaroi khuding makta championship adugi participation certificate su yanthokki amaromda Manipur team gi manager oikiba amadi MMAA gi treasurer and Subhadanina championship asida Manipur gi officials oikiba khuding makta khudol piduna ikai khumnaki YAS ki director Dr. Mayangbam Betona Manipur gi Master Athlete singna lamdam asigi haurakliba mirol da sana khotnabagi lambida lakningnaba achouba ithil ama piri haina Master Athlete singbu singthaki sanaroi singidamak department gi maikei degi pangba yaba mateng pangani haina su thajaba piki Haujik amuk state asida ngasigi oikiba aingasagi pau pijari ICAR Regional Center Lamphel Party ki fangba report ki batung inangasi State asida khwaidigi sabagi chang Celsius degree kungatare oiki aduga khwaidigi ingbagi changna Celsius degree taruk dasmit mangani nuksita yawba ising manilgi changna ayukta chada marifutaret amasung nungtildana chada kontra gumdoi oiki Aroibada maroyo pausing amuka na pijari Wabagai lamkhai kaitel degi sugnu fawba kilometer kungatare daspit manga sangba lambi semba hauna bangasi Yanglam AC ki MLA Dr. Y Radesh Yamna flag off tokre Chief Minister Yumnam Kemchan akaknaba furup amada lana khanba yengtinaba thamdaba miyoini haina Deputy Chief Minister Nepcha Kipgana fongdokre Micham da terrorizing amadi Militarization chathaba lefan biu michom gi punsi kanana bathaba khona biu haina Youth Forum for Protection of Human Rights na Central Lenga ki pokning chingsilakli Amasong poni yokhat pagi amadi kanbagi mingda lam khopchin bada mai onsilaga leidiba samak laibak tibani haina local gi advisor CHB joina fongdurakti Madang asida bulletin asi loisin jare Manipur myang gi punsida khwaidi ge number oiba state asigi lepak asigi amadi balam gi ipau singi damak SKTV news po miyang taduna leibiu kurum jari